Assalamualaikum dan salam sejahtera. Nama saya Rizal Ahmad, founder Ilham Trader Network. So, video ni saya nak cerita tentang range sniper strategi. Itu berkaitan tentang trading range. Maksud tempat yang kita nak trade. Tempat yang kita nak trade. Sebab kita dalam dunia trading, sebenarnya tak kisahlah you nak trade apa, saham ke, gold ke, currency ke, crypto ke, macam saham pun saya menggunakan supply and demand. Dan saya gunakan juga range strategi ni di mana demand ataupun supply yang wujud untuk saya trade. So dia berkaitan dengan tempat kita nak trade. Kita akan mark di mana kita akan buka position. Itu yang penting tentang range sniper strategi. Sebab dia banyak kita jumpa dalam chart ya. Banyak kita jumpa dalam chart. So kita boleh trade menggunakan strategi ni, tapi dengan syarat you follow lah syarat-syarat yang saya berikan itu yang penting. Kalau you trade, you tak follow dengan requirement yang saya sediakan, mana no point lah untuk you belajar, betul tak? So you kena follow dengan syarat-syarat yang saya berikan. So kita akan penerangan saya dah letakkan di bawah sekadar teks dengan image saja. So ini adalah penerangan dalam video di mana saya akan tunjukkan area-area range sniper strategi ni dalam chart ya. Okey, so kita akan pergi pada chart. Okey, ini adalah pair GU saya tunjuk untuk forex ya. Pair GU. Okey, so kita tengok dekat sini price tengah sedang bertukar daripada uptrend pada downtrend. Ni satu tempat yang saya suka lah untuk saya trade ya. Biasa memang saya mencari position-position macam ni ya. Sebab kalau position macam ni biasa saya akan swing ya. Tapi tak apa, kita just nak belajar bagaimana kita nak trade menggunakan sebagai intraday saja sebagai intraday saja. So saya dah markkan change of character kat sini. Dia asalnya dia uptrend, mana high low, high high, high low, high low, high high, high high, high low. Sini high low lah ya. Kita kira sini high low, and then tak create another new high high kat sini ya. Maknanya tak lebih pun kat sini. Maknanya price berhenti kat sini je. Dia tak create high. So kita boleh expect price mungkin akan bertukar arah, and then bila dia buat reject, and then dia telah pecahkan high low kat sini. Okay, maksudnya body candlestick yang pecahkan high low kat sini saya markkan sebagai change of character, ataupun dia boleh tandakan sebagai structure breaker ke whatever kan. Okay, so kita akan cara trade kat sini. Sebelum tu kita akan tengok kita punya syarat. Ini adalah syarat yang wajib anda follow untuk trade supply demand, lebih-lebih lagi dalam range sniper strategi. Pertama, you kena tengok trend semasa, okay, and then swing point, kena tandakan swing point. Yang kedua Fibonacci, yang ketiga area ataupun zone. Maksudnya you tandakan area support resistance ataupun zone supply demand, and then you monitor. Yang kelima, you monitor lah price untuk pergi kepada zone tersebut. And then bila kita tengok reversal signal ni, sama ada kena stick reversal signal ataupun rejection, you kena tengok pada time frame H4 ataupun H1 lah. Macam contoh kat sini, saya lebih pada H4 So kalau you H1 pun tak apa, tak masalah pun. So bila you nak entry position, depend you monitor ni. Okay, rejection ni you tengok kat mana. Kalau saya tengok H4, saya akan enter position di H4. Kalau you tengok rejection tu wujud daripada dalam H1, you boleh enter position dalam H1. Okay, so kita akan terus pada chart. Okay, so ini adalah yang saya kata daripada uptrend tukar pada downtrend. Saya mark change of character dan price cuba balik arah. Okay, balik arah saya akan trend semasa kita dah tahu, iaitu dia bertukar pada downtrend. Okay, itu yang penting. Pertama, you kena tahu trend kan. Okay, and then kita akan tandakan swing high, swing low. Kalau macam saya, biasanya saya tak tanda pun swing high, swing low ni. Tapi untuk pembelajaran kita tak akan tanda je lah ya. Swing high, and then swing low. Ni kita panggil dia sebagai swing point. You belajar benda ni dalam market structure ya. Okay, swing low. Okay, tujuan kita mark swing high, swing low ni sebenarnya just nak tengok kita punya nak tengok untuk kita tarik Fibonacci ya. Itu tujuan dia. Tapi kalau macam you dah tahu nak tarik kat mana Fibonacci, you tak nak buat swing high, swing low pun tak apa. Okay, sebab saya pun tak menggunakan swing high, swing low, tapi sebagai pembelajaran saya akan tunjuklah swing high, swing low. So kita akan kita akan masuk Fibonacci. Lepas tanda swing high, swing low, kita akan masuk Fibonacci. Kita step yang ketiga Okay.
tandakan Fibonacci daripada kiri ke kanan untuk kanan ke kiri untuk downtrend ataupun daripada swing low ke swing high. Kalau macam untuk uptrend daripada swing high ke swing low, maksud kanan ke kiri ke kanan. Okey. So ini adalah kita yang pasti, yang penting ada tengok nombor 1 ni kat mana. Kalau untuk downtrend dia nombor 1 ni dekat bawah. Kalau macam untuk uptrend saya kata saya tarik pada kanan ke kiri. So daripada swing high ke swing low, contoh swing high kanan ke, saya ambil swing low kat sini lah. Okay. Mana kanan ke kiri, daripada swing high ke swing low, itu dah contoh dia. Macam downtrend daripada swing low ke swing high. Okay, so sekarang kita akan saya panjangkan sikit untuk memudahkan kita tengok zon-zon apa yang ada. Contoh kat sini saya nampak satu zon supply zone. Saya kata dekat supply zone kat sini. Besar supply zone ni. Saya tukar H1 je Okay, supply zone. Boleh lah, saya ambil pada 4 hour supply zone. Nanti kita boleh monitor, tengok dia punya price seperti mana. Ini adalah supply zone. Saya kata boleh tu supply zone. Kalau you tengok ada swap zone pun, dia boleh letak swap zone. Macam ni, dia swap zone dia kat sini pun ada swap zone. Dia supply zone. Jadi swap zone. Sini pergi satu supply zone. Tanda je. Yang mana kita jumpa kita tanda je. Tu yang penting Setup range sniper strategi ni memang banyak kita jumpa dalam chart. So insyaAllah kalau you dapat setup yang menarik, you boleh insyaAllah profit kalau you gunakan range sniper strategi ni. This one is supply zone. Okay, sekarang kita akan monitor chart lah. Maknanya kita ada tanda tu. Apa lagi satu tanda. Kalau you nak tandakan support area ke apa, you boleh tanda. Saya pun macam saya nak tandakan support area kat sini. Boleh je support area. Okay, nampak sikit support area Sekejap lah support area. Yang atas ni supply zone, this one is supply zone. Okay, yang untuk kita monitor lah tempat yang kita tanda tu je. Jangan pergi mengada tempat lain. Kalau macam you pakai trading view, you boleh masukkan alert masukkan alert, tambah alert kat zone-zone yang mana yang anda nak. Kalau anda tak pakai trading view, you kena monitor lah. Macam saya biasa saya alert, letakkan alert. So saya tak perlu menghadap chart hari-hari Maknanya saya buat analisis, saya letak alert, lepas tu saya tunggu je lah. Maknanya dia bunyi alert sama ada di handset, iPad atau PC, saya akan monitor lah. Okay, so kita akan monitor chart monitor price. Okay, price masuk pada support resistance, dah masuk sedikit dalam supply zone, dah buat rejection ni, kita nak tunggu. Ini adalah tempat kita nak tunggu CRS muncul ataupun rejection muncul. Macam ni CRS ni kita boleh panggil dia sebagai CRS shooting star. So kita akan boleh masuk position terus sell sebab downtrend kita fokus pada sell saja. So saya masuk short position. You ambil position pada level harga close candlestick. Itu yang penting. Ambil pada level harga close candlestick. Ni contoh lepas saya akan letakkan saya punya stop loss berapa pip saja di atas supply zone ni. Yang atas ni saya delete sebab saya tak pergi ke atas tu. Okay, berapa pip saya di atas supply zone. And then untuk menjaga modal kita, saya menasihati anda menggunakan ratio 1 to 2 sahaja. Okay. Macam kalau saya letak ke support area ni macam agak bahaya. Okay. Sekejap, saya tengah 1 hour tadi kat mana? Dia buat rejection dekat sini. So saya boleh tanda saya punya buat reaction pada area ni. Saya boleh tanda dekat sini sini sikit lah area resistance kat sini. Ini adalah saya punya stop loss saya. Okay. Kalau you nak letak kat atas pun tak apa. Macam letak atas sikit daripada supply zone sebab kita tengok 4 hour. Okay. And then kita ambil ratio 1 to 2. Macam saya kata ambil ratio 1 to 2. So dia tarik you punya
apa tu, ini ada profit sebab ratio 1 to 2 ni ada untuk kita setkan profit. So ini ada ratio 1 to 2 kalau anda lihat kat sini Okey. So kita akan lihat pergerakan price seterusnya. Ratio 1 to 2 dia dekat dengan demand zone kat sini. Dia macam okey kot. Okay, this one is demand zone. Okay. So kita akan tengoklah. Price terus meneruskan penurunan. Tiga kita punya position dan dia bermain pada area support area. Okay, dan break support area. Kita tengok price seterusnya. Akhirnya hit kita punya TP itu dah saya kata pentingnya kalau you trade menggunakan range sniper strategy ni. Okay. So kita akan sambung, kita tengok yang lain pula Saya tunjuk yang sebenarnya dia banyak you boleh jumpa range sniper strategy ni. So saya pause dulu, saya akan tengok yang lain. Okay, ini ada contoh kedua Maksud tadi yang kita masuk kat sini masuk kat sini dah hit profit, hit TP kita dan dah profit. So saya akan masukkan lagi position. Kalau saya tengok price tengah buat rejection, dia buat retracement balik. Kalau macam you sebagai, kata orang sebagai swing swing, kalau you swing ni you kena, kata orang kena sabar lah kena pandai. Sekejap saya delete tu. Okay, so bila dia buat return, kita dah swing high kita kat sini. Tadi swing high kita kat atas kita dah swing high. This one is swing low. Tujuan dia apa? Tujuan untuk kita tarik Fibo. So saya akan tarik Fibo untuk downtrend daripada swing low ke swing high. Okay. Make sure nombor 1 ni kat bawah itu yang penting lah. Okay. Fibo ni sebenarnya dia sekadar kata orang memberi anggaran kemungkinan support ataupun resistance yang wujud kat situ. Dia bukan kita pasal supply demand. Okay. Yang tentang Fibonacci ni ialah anggaran di mana kemungkinan support ataupun resistance akan wujud Okay, contoh kat sini ini adalah area support sama dengan support kat sini, itu contoh. Okay, ini adalah area, kalau saya panjang sikit ini adalah area resistance sebab daripada 0.5. Okay, ini benda-benda yang Fibonacci ni tujuan dia untuk memberi anggaran di mana price akan membuat support ataupun resistance. 0.18 dia buat support, itu adalah tujuan dia 0.86 dia buat support, tujuan dia memberi anggaran. So sebab Fibo dah tarik, and then kalau macam tadi kata sebelum dia naik tu, okay, saya tandakan ni sebagai tweezer ni saya panggil tweezer ni macam mana beri impact juga. Okay, tapi saya boleh panggil dia sebagai supply zone supply zone, tapi price break supply zone, so tak ada masalah. Sini pun kita nampak ada satu lagi supply zone. Okay, satu lagi supply zone. Dan di sebelahnya ialah demand zone, tapi saya tak tanda demand zone ni, saya ambil supply zone Kalau ada demand zone ni, dia akan jadi stop zone. Tak apalah, kita just ambil supply zone kat sini. Okay, and then kita monitor price. Yang penting kita nak tengok rejection je sebenarnya Okay. Okay, rejection berlaku dalam supply zone. So kat sini you dah boleh masuk position. Sell lagi short position pada harga level harga close candlestick. Okay. You punya harga level close candlestick ni. Okay. So you punya stop loss atau pip saja di atas supply zone. Okay. And then you punya TP masih lagi kita gunakan 1 to 2 ratio Okay, 1 to 2 ratio. Okay. So kita akan tengok price dulu macam tadi sini kita jumpa trading range sniper strategy. Sini pun kita jumpa lagi range sniper strategy. Kalau anda tengok saya punya ilustrasi trading range, saya ada ceritakan tentang upper quarter range, lower quarter range, okay, dan mid range semua tu. You boleh tengok sebab saya ada bagi dua illustration tentang trading range tu. You boleh tengok dalam pada artikel saya di bawah. Okay. So kita akan tengok price ni sampai kita punya 1 to 2 ratio kita ni Okay, dan kita akan lihat pergerakan price. Okay, price telah hit
trigger kita punya position. Okay, masuk balik dalam supply zone dan buat rejection. Okay. Oh, banyak kali dia masuk supply zone tu ya. Oh, panjang cerita ni. Dah macam swing. Okay, akhirnya hit trigger kita punya position dekat sini ya. Ini agak panjang ni. Saya akan tengok dah berapa dah macam swing dah ni. Bukan intraday dah ni. Dia makan masa 7 hari. 7 hari. Ini dah bukan swing ni. Ini dah kira swing ni, bukan intraday ni. Kalau intraday biasa sekejap je. Macam kat sini sekejap je dia masuk kan. Ini dah agak panjang ni, biasa swing lah. Okay. So, kalau you tengok masuk dalam supply zone ni, kita masuk kat sini sebab dia buat rejection kat sini. And then you tengok dia price masuk lagi buat rejection, price masuk lagi buat rejection. Maksud 3 kali price masuk dalam supply zone buat rejection, tapi dia tak menunjukkan untuk dia break. Okay. So, itu saja tentang downtrend. Okay, saya akan cari uptrend pula. Okay, ini pula tentang uptrend uptrend sebab kalau dia nampak dia macam turun kan. Adakah dia bertukar downtrend tak sebenarnya? Kalau dia nak tahu uptrend bertukar ke tak, macam dia swing trader dia tahulah dia akan mark lah sini ada swing low yang higher low yang terakhir. So kalau dia break higher low ni, kemungkinan mana higher low? Oh, tak ada higher low. Kemungkinan kalau dia break ni kita boleh expect yang price sedang bertukar arah kepada downtrend. Tapi ini yang still lagi maintain uptrend dia follow pada trend kat sini. Okay, dan tak mecahkan higher low kat sini. Okay, so kita boleh tahu dia masih lagi uptrend. Okay. So dekat sini saya ambil kat sini kat sini saya tak masukkan, saya tak masukkan sebab saya tak confident lagi dia boleh jadi uptrend tapi bila dia buat structure macam ni, dia naik balik maksud dia dah create higher apa ni? Higher high balik lah ya. Higher high balik, higher low, higher high. Okay, and then kita expect dia buat higher low. So kat sini kita dah boleh tanda swing high, swing low, atau kita panggil dia swing point. Okay, swing high. And then this one is swing low. Orang pendek je. Swing low. And then kita akan tarik Fibonacci lah. Fibonacci ni untuk uptrend kita tarik daripada swing high ke swing low. Macam downtrend tadi swing low ke swing high. Tapi untuk uptrend kita ambil pada swing high ke swing low. Okay, saya tarik panjang sikit. Okay, apa yang wujud ni pun saya panjang sikit sebab saya nak tunjuk apa yang ada kat situ. Okay, dalam level-level Fibo ni, kita kata Fibo ni adalah anggaran tentang kemungkinan support atau resistance akan berlaku. Contoh kat sini lah, jadi support. Okay, and then this one jadi resistance, one jadi resistance. Okay. So kita dah tanda tu sebab kita ambil swing high dengan swing low kat sini. So kita tengok apa yang ada kat sini. Contoh kat sini saya ada nampak pin bar, okay, pin bar pula. Inside bar saya nampak supply zone. So saya akan tanda dan biasanya saya akan tanda terus sebagai monitoring area, tapi ni saya aja supply and demand. Saya akan tanda ini sebagai apa ni? Supply zone. Okay, this one is supply zone. Price masuk buat rejection. Okay, asalnya supply zone. Saya tunjuk dia supply zone, kemudian price break dan return balik, kita boleh panggil dia sebagai, dia kemungkinan akan jadi demand zone. So, kita boleh expect dia sebagai swap zone. So saya akan tukar pada swap zone. Kita tengok reaction price ni bila masuk kat sini lagi. Okay, sekarang ni dia buat rejection lagi. So saya akan tengok dulu apa dia cuba buat. Okay, so dia buat rejection terus. So kita boleh masuk dalam position buy kita. Okay. Pertama dia masuk ni merah lagi kan. Biasa kalau merah tu saya macam hold dulu, tak apa. Saya memang hold dulu, kita nak confirmation. So kita masukkan position kita sebab dia buat rejection dengan candlestick bullish candlestick. So dia boleh masuk position pada level harga close candlestick. You boleh markkan you punya stop loss beberapa pip saja di bawah swap zone.
and you punya TP you masih lagi mencari menggunakan 1:2 ratio alright, 1:2 ratio. Kenapa saya kata 1:2 ratio ni sebenarnya untuk menjaga modal kita. Maknanya kalau anda loss sekali, tapi bila anda loss sekali, anda profit lagi sekali, anda dah menggandakan dia punya loss tu. Maksudnya kalau you loss 100, and then you profit pula 200, maksudnya first trade you loss 100, second trade you profit 200 sebab 1:2 kan. Jadi you punya $100 yang you rugi tu sudah dapat di cover dengan profit yang 1:2 tadi, maknanya you dapat $200 Itu saya katakan gunakan 1:2 untuk you trade untuk jaga modal kita. Sebab tak semestinya yang kita masuk ni dia profit tak semestinya. Okey, so sekarang kita akan lihat apa tu swing high swing low kita tanda, swing high swing low, and then Fibo kita masuk, and then kita masukkan zone ataupun area macam ni, zone swap zone. Okey. So kita akan ni saya akan masuk terus ni biasa. Biasa saya akan masuk instant terus masuk saya akan masuk terus. Kalau you nak masuk kurang sikit pada apa, tapi atas lah sikit pada ni. Okay, so jadi apa, one two, alright, situ boleh dah. Okay, and then 1:2 ratio atas sikit lah, atas sikit. Kalau atas sikit confirm kena you punya position. Alright, 1:2 okay. So kita akan lihat pergerakan price seterusnya. Okay, hit kita punya position, nampak? Hit kita punya position. And then kita akan lihat price seterusnya. Dia macam masuk dalam swap zone tu. Masuk swap zone dia buat rejection lagi sekali. Itu penandaan kemungkinan swap zone ni kuat dah Okay, and then price meneruskan kenaikan, dia masuk dekat recent ni dia main-main, and then price hit kita punya TP. Itu dah saya katakan ratio 1:2 is very important untuk you trade. Bila you tahu cara trading, you tahu syarat-syarat Okay, itu adalah contoh untuk uptrend. Okay, itu contoh yang saya tunjuk dalam chart macam dekat artikel-artikel kat bawah tu biasa saya just ambil screenshot. Ini saya tunjuk dekat chart, real chart supaya anda senang nak cari macam mana cara untuk mencari range tu Sebab tu saya panggil range sniper strategy. Maksud you dah ada range untuk you trade, tak tanda range untuk you trade, you tandakan zone ataupun area. Kalau you guna support resistance, you guna area lah. Kalau you guna supply demand, kita jadikan zone zone supply demand ataupun area support resistance. Okay, so saya harap anda faham, dan yang penting anda follow syarat-syarat kat atas contoh macam tadi saya trade menggunakan time frame H4 sebab saya ni memang monitor chart menggunakan H4, dan biasa saya akan buat analisis saya pada daily untuk tandakan support resistance area ataupun supply demand, and then saya akan kecilkan dalam H4, dan biasa saya monitor di H4, tapi bila price nak hampir ke zone-zone yang saya tandakan, saya akan tukar pada H1 untuk saya akan kecilkan zone-zone tu. Contoh supply zone dia akan, bila H1 dia akan jadi kecil zone tu. Itu kan pentingnya you buat top down analysis. Contoh macam analysis you dekat daily punya dah besar, you punya supply zone ke demand zone ke, bila masa H4 dah jadi kecil dah. Bila masa H1 lagi kecil, kita nak sniper tu sebenarnya. Itu top down analysis agak penting untuk you trade. So macam yang tadi saya gunakan time frame H4 so saya harap anda faham, dan harap anda hadam betul-betul syarat yang saya berikan tadi. Saya letak syarat tu di bawah. Okay, dan saya harap sebab benda ni kita selalu jumpa dalam chat, selalu kita jumpa, tak kisahlah you jumpa kat mana, you jumpa dekat gold ke, you jumpa dekat crypto ke, you jumpa dekat futures ke, okay, you jumpa dekat saham ke, jumpa dekat currency ke, memang biasa wujud dan senang you anggarkan di mana untuk you masuk position Macam saham pun sama sebenarnya. Saham pun saya gunakan supply demand ramai orang guna saham ni. Saya tengok ramai yang guna Bollinger Band tu bagus juga sebenarnya kalau dia pakai. Ada yang menggunakan support resistance. Okay, bagi saya lebih suka menggunakan supply demand untuk membuat analisis tentang saham-saham yang saya trade. Okay, so itu saja untuk video tentang
range sniper strategi. Saya harap anda faham dan harap anda dapat profit dengannya dengan strategi ni. Itu saja. Assalamualaikum dan salam sejahtera.